Ih, ayo nomornya, Saya. Kenalan ah. Neng, Iya, A. perasaan baru lihat. Iya, A. Saya baru seminggu di sini. Oh, pantesan baru lihat. Boleh kenalan? Oh iya, A. Boleh. Gomez. Putri. Ngantongin apa, A? Benih-benih cinta. Ya udah, lanjutin aja bersih-bersihnya biar dapat yang bersih kayak AA. Yup. Oi, Mes. Kumaha, Mes? Cuk, aing tadi geus kenalan jeung awewe. Kumaha carana ya bisa deket jeung awewe eta? Sa gitu, Mes? Si Putri. Oh, si Putri anu deket si Cepot. Heeh. Nya tinggal neangan perhatian, Mes. Kumaha carana? Contohna kieu, Mes. Mun misal si Putri teh can madang, tak kumaha teh dianteran bere madang. Terus mun misal si Putri keur ngangkat-ngangkat nu berat, bantuan kumaneh teh. Nya kira-kira mah si Putrina boga rasa simpati teh ka maneh. Oh. Jadi intina wing teh kudu berkorban. Tah eta. Terus tong poho, Mes, awewe mah seneng ka lalaki anu rapi jeung nu seungit. Oh, kudu make minyak sengit. Tah eta. Terus pakaiana kudu di jas, pakai dasi. Ya teu kudu nu pentingna akan rapi teh, Mes. Oh, geus. Ya ka mana, Mes? Erek dandan. Ngopi heula ah. Ambe tong panik papanggih jeung Neng Putrina. Heuh. Can siran. Siran heula ah ambe ganteng. Jika teh aya kopi. Nganggur. Ah. Deuk ah. Mes, kopi, Mes. Nikmat. Aduh. Nikmat. Pot. Oi, Mes. Dan kopi karak duyup saeutik dibeakeun. Naon atuh, Mes? Aya uing ka di kopi mah geus beak, bet. Tah, Ai heueuh deui. Saeutik, Mes. goblok ngaruh ka dieu beakeun kopi. Lamun teu arek manggihan Neng Putri mah boro sampai ka mana wae ge.
Tapi lamun diteruskeun mudag misangan deui geus ganteng kieu teh. Terus lompatan kalah kalapar. Bener nama akan seblak gitu. Put. Mau kemana? Mau ke warung? Oh, mau ke warung. Nitip seblak dong, Put. Mana duitnya? Aduh, Put. Gak ada receh, euy. Receh aja nggak punya, gimana yang ribuan ya? Udah, kok. Ya udah aku beliin. Ah, tapi jangan pedas-pedas ya. Ya. Jika Teneng Putri. Siap-siap ah. Neng Putri. Kebetulan ketemu di sini. Iya, kenapa gitu? Nggak apa-apa sih. Ngomong-ngomong mau kemana Neng Putri? Mau ke warung beli seblak? Daripada capek-capek Neng Putri ke warung, mending aja yang beliin. Beneran ini teh? Ya, beneran dong, masa bohong. Neng Putri tinggal duduk manis aja di sini, nungguin A beli seblak. Oh ya udah, ini uangnya. Oh, udah nggak usah, dari A aja. Serius gak apa-apa? Serius lah, kapan sih A bercanda? Oh ya udah, tuh terserah. Gila pisan si Putri mun seblak teh. Lapar itu. Teh yang lah. Pot, ke dia. Alah, si komis pisan. Moal nyarekan yang mah moal. Ke dia. Nah, Mes. Mau beli seblak. Kayang meh. Sok daripada gantian kopi aing nu kerisuk, mau tadi dibeakeun ke mana? Aduh, kayaknya ke dia. Ya. Ulah lada-lada. Nya nih. Ditungguan di dia. Kade ulah lada-lada, sedang bae. Ulah poho. Ser, Non, seblak bi. Sing kalada. hiji we. Ah. Ya terjadi. Heeh. Rada pisan Lin. Ada. Oke. Ya, Mes. Sedang kan? Heeh. Mantap. Jom. Inggrisnya anunya. Si Putri ke mananya? Dititah meuli seblak. Tadi uing ke tukang seblakna si Putri nanti. Pasaliur jalan gitu. Teh yang ka imahna we lah. Sugan geus di imahna. Ini seblaknya. Oh ya, makasih. Sekarang Neng Putri mau kemana? Mau pulang? Antar ya. Takut kenapa-napa di jalan. Ya enggak lah, kan dekat. Tapi ya kalau mau nganter nggak apa-apa. Ini kok sebelahnya Lama banget belinya. bukan Putri yang main juga Gomez. Gomez. Ini baik banget ya. Goblok. Berarti itu seblak
lain si Putri. Buah-buah iya seblak nunang meli aing tadi. Ada mangkaning diladaan teh kira-kira. Kasih atuh Agomesnya, kasihan dia yang beli. Oh iya mes, ayo barengan. Nyaho si Cepot mah moal dibayaran ku aing. Ya, Pot. Bentar ya, mau ambil air dulu, takut pada haus. Iya. Sok mes, erepkeun deui ku maneh. Nya ka dieu. Anjret, lara pisan yang Cepot. Heeh, maneh nih tah meuli seblak teh sugan teh jeung maneh. Ku aing tengah aja di kalada. Oh, mana aja, anda aing keladaan. Yang sireuman Pot. Sok eta seblakna yang mana hayang lain. Aduh. Coba aing heula mes. Ayo lah Pot Put, pulang dulu ya. Put, aku juga pulang ya. Oh ya udah. Heeh. On, ka dieu heula. Oi. Lain naon? Oi, gol, lain naon? Bang mbahkeun motor Pot ka Setim ke diburuhan. Anu bodas, anu ieu. Nu bodas. Oh. Mana buruna? Iya beurina. Oke. Daripada ngumbah di Setim, mending dikumbah ku aing. Duitna pake meuli kopi. Cinta. Ih, karena tim modar dinya. Kumaha deui teh? Milu ke si Putri gitu. Bener lah. Daripada tuh benar. Putri. Ikut nyuci motor sih, keran di rumah mati. Ya udah, sok aja. Put, ngikut ke WC ya. Mulas. Oh ya udah sok, tapi jangan lama-lama ya, Putri mau nyuci baju. Ih, airnya nggak dimatiin lagi. Jika teneng Putri kerumbah motor. Bantuan biar luluh hatinya. Mes, gernaha meneh? Tas ngumah motor si Putri. Ayo mana tasna di masih Putri. Tas modal. Agomes lagi ngapain di sini? Habis nyuci motor Putri. Motor ini rajin banget. Eta mau motor si Begol, Mes. Minta ngumbah ka aing lain motor si Putri. Hatur nuhun, Mes. Capek-capek. Awas cepot. Caksan.
motor dipangbahkeun batu kopi menang buruh naya kene ngagareun kosan heula lah. Pot, ikut jemur baju di sini ya. Punya Putri udah penuh soalnya. Oh ya sok. Pot, gak bakal nyuci kan? Enggak, cuma ngeringin baju itu doang tuh satu, bau keringet. Ya udah, sekalian jemur di sini ya. Ada dikit lagi. Oh ya sok. Cepot ke pepoean, acak-acak wae. Aku mah bukan heula pakai deui. Gomes, danaan maneh? Maneh ngeunah-ngeunah wae, motor dipangumbahkeun ku aing, kopi beak ku maneh. Kenapa Putri nyiram Gomes? Kenapa jemuran Putri dijatohin? Injek-injek pula. Ini jemurannya Putri. Ya iya. Disangka anu aing, Mes. Putri, maafin Gomes. Kirain punya cepot. Mes. Satu, dua, action. Kebetulan ketemu di sini. Nih Putri tinggal duduk aja. Serius lah. Kapan sih? Bercanda. Kat, nyeunah mah wadua eta? Action. Ya enggak lah, kan deket. Tapi ya kalau mau nganter nggak apa-apa. Ayo mainnya. Ya enggak lah, kan dekat. Tapi ya kalau mau nganter nggak apa-apa. Kayaknya lama banget. Resya aja nggak punya, gimana ribuan ya? Ya udah tuh. Poh deui. Apa? Iya, Ge. Bentar ya, mau ambil dulu takut pada. Mau ambil dulu. Satu, dua, action. Buat gak bakal nyuci kan? Dua. Cut.